Batang karambi di tahapi-tahapi buah nyobana sabana labe saku nyokete kanyang bakile jalan nyolambe indah abatampe siakanamu yonan bacewe undende yurancak saloma ipin koma. Nanti belabihan bana nanti. Indak pula do sekedar untuk menghibur-hibur empu kaki saja. Jat. Yo. Jat. Yo, Mak. Beko kalau ada orang mah tibo barasi mak. Siap tu? Kanyang gak kapos teh. Sulah, Mak. Yo. Kok kecan sama anak do mah. Ini minta utang mak. Dep kolektor kecil orang kini Oh. Kecan sama mak kapasa di. Oke, Mak. Maipin. Yonte. Tolong kanan bana kasih tonjok tuh maipin Beko lupa loh. Aman tunte. Before they speak is tights. Itulah kaji mudah tunte. Jadi, amak menyuruh lu di. Yalah, ambo taruhin besaluang lu di. Nansi tonjot anak arang balai ya bamain sadang barandai acok bana mama makan patai kadang menyuruh adi batang sarai ya nansi tonjot sadang bahamain di bawah batang lilin coy itu bana mencuci kain ladu dua bana nanjo maipin ya lantah leh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lai aduh orang. Lai, pada kindak belah. Apakah bapak? Ibu yang di rumahku ada pak. Kalau ibu nak di rumahku, jangan kamu tanya oleh. Langsung saja lah tanya ke darah dagingnya langsung. Oh, berdarah dagingnya pak. Dia kecil berdarah hendak puluh doh. Maka sui ambo kanaknya langsung. Oh, ayo maaf pak. Ayo permisi lu pak. Sebentar ambo tanyuan kanaknya pak. Dek. Apa, Pak? Ado ama di dalam, dek. Kecik amannya ke pasar di, Pak. Oh, ke pasar. Dek. Apa, Pak? Kalau lai boleh tahu, jalan ke pasar kemana, dek? Mak. Jalan ke pasar ke Mak. Apa kau nanya,